uvume lokho eyidingeka phenza ayithole hawo wabonakala emavela amanye eAfrika bathi awu lokho kusengumkhuba la ngakithi kusisengakudayeli lokho akuyosingena futhi ukuthi sesingavumela nje imihlolo kungumkhiba lona ngafuna ukuphunywa vele kuyiwe kwaBolofidi uthi akabahambe bawuthandaza kwaBolofidi kukhona lokungenile kulabo bantu labo kuthi ke hawo vele kwakuvele kulichilo bafundisi lokho ngoba njoba nifundzile nje ngaleBhayibheli kuyashiwo ukuthi na basuka laba ubonakala ukuthi kwakuthiwa kuneSodom neGomora iSodom neGomora kwakwendiwa letinto letikhuthayo bonke laba lapho siyeva ukuthi kude ngisho umunye lwavunyelwa ukuthi aphume ngoba kwabonakala ukuthi lo mkhuba lataka wanzise emhlabeni abaphelele eSodom neGomora asathi ke lo singabe lelichilo laphuma njani lena ngoba bese bonke bayacedwa leSodom neGomora cha cedzani yonke ngalento okungaphenzi nje kuve umuntu kepha ke into yonke iyayithonya nje imthunzi athi buluthu njoba yagcina seyiphumile lena ngoba seyiphumile seyangena emhlabeni bafundisi uyamangala ngalelinye ilanga ngiye ngibuke bobabe nje ubathi lo babe ungasise ngimake noma hamba noma endani nale tandla Nkosi yami nasebenza nale tandla umangala yini ke lemhlulo lena na